Well, my name is Pinpo Teron and I'll be hosting the session of unemployment. Today in this session, we will know whether unemployment or nepotism, whether it is a fact or a fiction. We will know through this session how many educated youths are without employment in Karbi Anglong, what are the necessary steps KAC has undertaken to curb the rising number of unemployment, how many government jobs have been given so far to the youths of Karbi Anglong within the past 5 years. Once again, I would like to welcome all of our panelists present here. So welcome to Karbi Anglong Today's Summit 2022. So without any further delay, I would like to put forward one common question to all the panelists present here. That is, does unemployment triggers inflation? Well, for this question, I would like to request Potmo Teron, social activist, to respond to my question. Frankly, thank you for the point. As a youth, really especially unemployment na putat bang highlight ipan bori pon ko ate labang so putat penan gisung dolo non especially youth atum na si it's not only our duty, it's our responsibility la si la so putat chetan chimu la pen ni ko pen ilis pen na misen alam thelong pon po si ning thelo la si apransi litung ka chini nei bang ke nepotism wala nepotism la ke akini lam kanilo anutina thek prong lo ilitum ke dam tangani da nitum dharna dopon de apita api pinang dopon lo api niltum as a pressure group chop made isi social activist chop ka implement me kan thanpon ji ke kan thanpon pe la ke hara council lo kang ni prong atum bon satami niltum api paklang dat satami kan thanpon lo kuson theklong kon pe det la theklong long le det lo athe non api chini thuong lo ko pi se thanpon pe det ma po athe ma CM ke ha tuliram long hang amena department lo la kuson ka chupang lim do ko apot si alang thana hedet ku se ni jong jung pen kamat hata pa kuson doi kok la pen non ilitum ka chini kenang sot ipai putum ilitum na pa charlie lo na pa thelo na pa ding lo kiram ke rum pen satami na le long le phelang tu pen satami ilitum han na pa charlie de lan invested 10-15 lakhs pen invested ilitum an engineering pa charlie lo money ron master degrees pen lo kapre degrees bon satami ilia na pa charlie de alang litum ipai po em bang la heno thelo ding lo sustainable life upon ilitum phan isi job isi security pan job na palong pi ban mo sa dami no thek dam long no ilitum job dun sa dami long dun de sai job je non ilitum thek long from social media non Really sorry sir, sorry for interruption, but let us go specific to the question. Well, my question was, does employment triggers inflation? We will go on the discussion later on. So the first question is, does unemployment triggers inflation? Non labang so lam na kar juwe mi piklo nang liban unemployment about inflation ko son ma ke par lai put hapot non ilidum landam na unemployment lotang te isi income lo labang so put hak bang ke non carbing long larat lapuan set ki duk lo thang la choklem no dak lo non ilidum youth satu especially youth satu athe dukan le chubi dun ji pata bang na chira het capitalist satu athe ma dukan le chondung da 2-3 lakhs nang ko tang ilidum dukan se ka chen dun po ma ilidum hormu to ngachina po labang so lam ka chini ilidum kanang so lapen job le pu merit basis la puson pi la si jong si la pule pi bom lo patang ili tu me ko pi lo ka choklem bon non la anang deng nang le lo isi chidin so da me chithak to me ajak to ma thate mene non ning na oi la ka thek mene ni ko pen sa to non doai imu pharo pho suri si phana cm ke hai lo pulong si hang nang ko lo lai ko pi lo he might think that it's my achievement, but it's not an achievement, it's a disaster, like a disaster it's a total failure on the part of the government sila si punang ko at he anutin na phanta warsai people la puson de pinili tum la puson suje de po to kachali do we kimi do mane people pe hala kachali kabi atuman illiterate satuman na no gopi do we have one institute in the entire districts of Karbi Anglong, that is ITI, but after having ITI you can see the condition of the ITI kopi lo ke do ke it's only the skills development institute in the entire district of Karbi Anglong sadami hadak na chireng je at least hadak long le langdun posonte ilitum kana le gari motor na le two wheelers kachali la puson atim do bonsa tame la puson non ba ke chireng je ngo kachali phana de do si now we are nowhere kopilo ka choklem po ilitum non apor la alam na ke. Thank you sir. Labang so question puthot ilitum jiten be ke hai phansi alang lihin pen arju ponthik po
A question by lapuan lo. Does unemployment triggers inflation? Aprang si karbeng long today atong pan lin pen ninga klong pen choro lo litong pan labang so discussion long litong pan ta nangi papon po lasi lalo a question kopi mala so apon so direct lang petan ning halo unemployment is a burning issue, or we can consider it as a serious issue. At the same time, labang si universal is a problem. Nili pudam bongke. Unemployment ke non ahut si bat olo. Apna hotia ave dedlo, ba mo future ave dedila so akusion dagali. Unemployment ke lagi aprang mena topom non tado lapen future da ave dedi puitum pudamone. Unemployment kipa ave dedi apan ke abidi do. Tai litum nadak especially when we talk about our people. Itum karbia anglo context along lelang dam rudang te itum ke dak blame game hello ke theklong nai. Laso government laso na government laso na jok po je jong po ame thang ke claim bang ke chimata thi dat po kawe bang ave roplang jo la puson si theklong bom non he jong stame pot modero na khai sami pumlo pudam lo dak cm sara phan stame alang li jong dam lo. It's a blame game. Bang phan blame le prang ame thang claim lo ma laso a question dali tum chini nahi eme thang se keng pen char chak theklo patang te bahana ke blame li daga akuson se bangai da la bangso ajo unemployment ma ke dobom lo hoklo sidame koson si la ke pajut la 100% la bang ke unemployment ma pajut kogi pavite ji pang it's impossible, but it can reduce to some extent. Asap so pajum chat unemployment ke pat pen asap so pajum chat aphan ma ke la bang bori bom lo government na tumta sidame unemployment si 100% koson la unemployment bang ke apyong patong tahong made non mga kadu ke unemployment side lo la puson kali lasilalo la bangso jok pu party hin benon mat ke sarkar along dobom bharatiya janata party hin pen si power long dobom lasi bharatiya janata party ahin pen ajak a police se mokha denglo la bangso police sa pen si owe kimia tumhan pusame mate kadu e phal same koson si employment generate ma la bangke isi polisi government atum tamat hasi polisi edopom lo athema non apor hot ahok lo itum population da ke padlok lo population ke padalong woreng sidame isi labang limited ahormo pina kadu e phal si woreng war sa pachep tang plang ji la bangke possible tagali pulutang te orang awal saya government orang awal saya cetang lah bun pustame koson si kering jima lah bangso atuar bang government hin pustame non mat langbom polisi do bom lah bangso polisi ke do bajok si Atmanirbhar Bharat pustame central government hin pustame paklang kono bangso Atmanirbhar Bharat apike salong ke ongdung 200 lakh crore apike sola dak dulu Pulutang te lake government aphan hola gore war sai chikivek nang ji puwa akuison nang melo kasi hola hai jong si litum ali chenun thek lutang de hola dak pen si kere war sai bang hata ka chelong pon po lasila lo nili pudam mang ke thi hek pen lo te gore war sai pacetang la pun de itum kadu es dame la entrepreneur sai bang sai litum bang ke focus nang po anu putang te methang si tor pluk pan mang ke ladak pen si tum war sai long po non mat bang ni lipat hek pen lan si than chot lo Choro lo non puthot khai sipson han se alang lihin benle labang so puthak arju bon thulu na. A question by lapuan lo. Does unemployment triggers inflation? Esi chuning rilo panelist doan han stame lili nali tum manang arju lo puthang te labang so topic puthak le specifically nali tum briefing no. Aprang si Karbiang Long today pinila so may organize pati Karbiang Long today summit kibia tumphan nilining aklong pen choro pa jering tum te pinila puson kacethan along klam long ilutum kadok we cethan sarnang ko alam the ilutum pinila da kidolong ko lasi question along se dampong unemployment pulutang te
labang ke ilitum accountry tin lelangam sitame labang do ahok lo ison ben bangke universal problem labang ilitum tekam long na sitame lapen unemployment pulutang te ilitum hala ke claim sitame tek ji sitame warsaya bedet lasu phansi unemployment pukudam lo lasi non ilitum karbiang long along ilitum langdam lo pulutang te unemployment apai bat pik hangjang lo owe kimi tu sitame non kuan sitame unemployed si maximum number sabang ki ong lapu pulutang te ilitum pinia bangke karbiang long adangalam le ilitum cethanam lo pulutang te ilitum tipu meme bangke dak inisiatif ke andunang dia bangke Delhi government kalilo ilitum nachi letui ke karbiang long autonomous council ke jatum amsi nang le turok po nasinon pinia bang la karbiang long adang pia long employment ki PG upon karbiang long autonomous council pen kopuan saya mu deng konlo lapen employment a sector government a sector na karbiang long autonomous council pen non pinian yan pas decade ningkan kep ang bong alang itum kuan avoreng awar sai pipon long lo lapen rong ajo lom ilitum kopuan si sai amu gatiki itum han sitame karbiang long autonomous council pen karcak dun lo mati kirap dun lo labang si alam bang jupo nasi unemployment do piklo pulutang te isialam the klar dak lo failure of government atum failure da titi posi unemployment bangke peak level dam joi titi lake charging tum te sita me lake universal truth lo hala unemployment le universal now adet long sita me do thai son da taxi la unemployment bat peak lo pulotang te labangke universal truth lo government ka cari itum ki chok che dolo bong thai lo lasinon itum karbiang long adang long sita me laso problem unemployment problem bangke bat peak lo lasi laso a problem kipa vije phan mate minimize je phan unemployment bangke lake kachari tumong saja kongdolo lasi li tumangke good governing system bangke akinang sotlo lan Corolo, ron putar dilitum arjuban tulundang ake hai golson be ahin ben. Kicengsi la karbilong today alang litum apan suru pajil perfect lo asong jai long na phapot la pen te asong tin pen ke bang ke tigiding la pen dak stong an media portit wat ta suru lo kasi jasebet pet ko people si litum long la varsai ka biret ma kilong na bang long det ma la so posi ba direct ma hala bangke nana korti tunau pulo la bangke il tumung chot kali lake alum tin prithen dang hokta la so problems bang adu boy face be tum kar binglong context long jasibet peti lake iposil an ke paren khas bang che thanong lo bote ni ke dak political advantage ke jipan putali lapen ko mane man ka sorsar polam wali nili lapen ko mane bang fupan ki pu polam le dak sini hor mudo nili jungjung ka theklong nake isi bangala ka improper attitudes bang who take the responsibility do lapen isi bangke governmentum claim naing ba incapabilities autum kusama ke claim naing ba ke dam naing ba halamal claim te de la so sonia lam si di gideng improper attitudes ke itum ke 80% educated youths chasing after the councils la tumyong si 80% youth tumyong si council of hidun pude bipola la ke government of hidun pulote sakuri lo odet pude la tum aku la ke majo government le bang me possible kali bang putin na phan sakuri pilabji bo bangke la bangke appointment pilabji bo bangke ha ta possible kali le ke ipechil se government le morisi bang me SDC government le bang se me congress government le bang ko me la bang me wo ifis de me kiun unclaiming itung as per mall update 30 department pen 15 department like interested subject
Interested subject ko de ada bangke legislative pen executive aja kongdo. Education ke up to the higher secondary level. Benan na school long bangke vacancy post do. Bahani ke thom dilipedap adap pai trok khan dilipedawang diuri tinili long. Lake Hamren constituency puribon diuri tinili long CLP school do. Ni tum dak baji sirkep ra chiting nang le. Sar tum master kum pipin la. Niliamen pudet po. Idur master mangkal mangeliton das pu lape idur bangka arluso. Bornali women ho. Aso matna je thanu. Lalak non bahini ke kujumna re me jenera kun lang sakuri jenera kun lang. Simo pen la legislative pen executive la so ja kong do la so mau pen le alang tumbang practice pen bolte jenera kun. Haso ASDC tum ningkan gap ruling do haso. JE tuman 53 JE tum ha tuman appointment period pun. People non you there. 76 school fund professionalized kuri dalo. 76 school fund sa suman professionalized kuri. Teacher tuman fa regularized kuri lo. Non people ngi there. Hala bang nili bang. Lapen mupen improper attitudes bang ke abang putin sisteme itum society long non class son sing doko. Komande abang fuyong si sai cutu kilo hapre gap cutu kilo komande abang fuyong ke sakuri jokwe mulo ningkan isipen long lo lakpo hala sai cutu kibet bang ke lak trok sile long kosme hala lak sok trik ke long sai cutu kibet abang fuyong bang ke society lo amang ta ho nang lidang bang thau ai hoi da chelong mu ta ta alip ke la bang long mu. Kasi nili moment pulo 80% use tumke ruling mate council PC tu rong. Kasi la maka anu tinda responsibility do. Nili permata do. Kasi methang penta itu mangke si claim nangi. Government man tonlok chawili pende government tundal ba claim nangi. Non ke vacancy post do po. Da banga sakuri masinong ke police. Det vacancy do ko. Asupo de chelong lo. Government tum council karbino Thomas council authority tum government long nanda proposal andalo state government lo ni tum ke arja po proposal kita lo support ni tum ke jesong mo ya sisi ban ke da ke political interest kolam kailo Jai tha sir. Ili tum nangkai jo question ate ile nang thai no galite ili tum discussion ma ke isi bangke improper attitudes apa isi bangke government tum lake claim ke dalo dili hala bang ke claim ninga teng claim ke dia lahan do. Choro iglo. Non ili tum labang so common question bang ekato ko ili tum kacho bhabon panelist hin ben samili tum arjupon long lo. Non nili kato ko han puthar chuning rik iglo nili ili tum question ko pima labang so puthar le nang tum specific answer nai pidun jipan le bor ig non athe maili tum jongsi kapre ka topic to discuss pon lobulang te labang so ili tum han apor nai pieteng bentang mani de ji ili tum kapre ka session na to ulang. Lasi non nili direct question arjuponi ko ake hai potmoteron ban a question de la puenlo. Thus nepotism, bribery and corruption prevails in Karbi Anglong Autonomous Council job recruitment process. Labang so question ke like me tik lo. Nepotism, favoritism and groupism walam the bang ke da himi alam alilu. First and foremost, ilitum kilang dam nang jibang ke ilitum ang tan ko people ke dam berat ke, especially youth section itu ang tan ko people ke dam nang berat ke. Lata akit he post kali nani manager ko post kali ko nani human resource la pusana post kali. Along ngapre ka dam di po kali along ngapre ka dam di bom lo. Serami especially itum labor support ko people dam nang berat ke. Labang ilitum mat hadam nang ji. Lapen non hejong paper media la helong na klangik bom lo anu ti tangka ipi walam na klangik bom lo. Lasi tangka ko people pinang ko ke. Why they are giving money to buy the job? Laso question magilitum chini nangi because we are compelled to give money. Ko people are compelled that ke because Karbi Anglong Autonomous Council long non make merit basis pen kla pipi bugala ya nutina chini lo. Ko people sing pipi ma lake ang thek tak lang darlo athima nang linon tok duno. Hini do po vaiva la pen written test examination do po. After written test and examination alahai pidam that pen kurak transparent biloma. Kuman si amarks ki ong loma, kuman si amarks ki kom loma so transparent biloma. Labang so put hakle transparently di puson de at least nepotism, favoritism, groupism la puke. Jumji palo. Bosa dami la puson big edet ke. Big edet po join si non ke
Facebook ลงเทคโนโลยีกับเปรก public domain ลงเทคโนโลยี advertisement นี่กับปักหลังที่ it's kind of a jokeก็ส่วนสิมันเดลมุนี่ in nature เดล what's the priceก็อันโลเราเป็น copy โลปุ๊บเราสิหลังน้ำโลตั้งเกนอนมัดขนาดก็โล in nature ซอยล้ำโลอะ criteria สิ change จากไหนมาปุ๊บนอนบางเกนังก็มันเนี่ย EM ให้มาโดนรับโลมามันเนี่ยอัศโพโลมามันเนี่ย MLA โลมาเราปุ๊บส่วนสิ criteria พี่ลงสิกิมจิมาปุ๊บ apart from that qualification เราปุ๊บสินี่รีพูดดำจริงเราเป็นนอนนังลีนาร์จูโลกัจเจซองพลัมตารุยดำเด็ดนั่งก็ maybe อิลิตุมลงกับเปรกฟิลเป็นกี่แบงดูCongress เป็น sorry not Congress SDC เป็นดู PCLC เป็นดู BJP เป็นดูสตามี non government มันอาร์จูนั่งก็อาร์จูจีประเทศอิลิตุมเป็น solution ลงเลยลูกการจูนสิ solution ลงอีจะทำชิมวันสิ solution ลงอีสตาการจูเด็ดปะละนิ่งนะอ้อยนั่งเนี่ย solution ก็ส่วนสิปีไหนมาก็ส่วนสิกเตะกันเลยมาลาบังสิมาทับปนังจีอันที่เราแบงฟูแบงพิดาAmpere kopi polo karju nang kok government ilitum non nilipan kopi politically motivated la punang puda thek mene non ilitum BJP na arju amde de Congress SDC la pohane arju dam no ke dam tang government atum hat ke non present government atum si ilitum arju dam nang kok la si unemployment la nepotism pu paklang da ka phienta kopi pot si apong lo not only me akapreka tum da paklang piglo but still why is CM Tuliram because he is the head of Karging Autonomous Council we should ask them why is he silent in this matter? Labang so put hagili to marjuek nangi. Is he involved in all this nefarious act? If he is not involved in this nefarious act, he should take serious action. Alang li ke chakong theu lo program pare ison na puna koklo Home Department ko malong lo do. Home Department is headed by Chief Minister Himanta Biswa Sharma. Abar ke Himanta Biswa Sharma pengalang lagi close tie dulu ke tangte non paklang da ka phida ko people judicial inquiry pen chenglok kapek institute det ke institute det a join ke non mage he is copy po alang lisi pini pitundong nang naklo hor pitundong nang naklo non mage inside se non mage wikimi do ki job ni bra kapere la posondo la pen laso unemployment nepotism a join nang itum langdami tha isivet aposta bang surik ke pamuli la poson ke job la poto dolo la pen grade 4 qualification ko non po only class 8 pass or maybe metric pass sala me non qualification non 4th grade apos mana even master degree ke tang atumta rangik nang koklo la puson se angdeng se nang lerok la si la bang so aputhak bang kopi si nepotism ka pakka ima thema nepotism ki me u gali non ke dam tak ni da pinan che than phong lo ni liam ne mentioning tung te lo athema la ke platform ani ka mention ko mani han ka expose ku panet seta me non nang litum langdamo Under Secretary Ben Chenglok kaprek grade 1 apos. Komane ki ding mane alada council long kang ni atum adona rap si long dam re lasi ilitum charju mi hal council long kang ni tum adona rap asupi asupotum ka charlie song naka ilitum naka charlie do but ko people si ilitum long onde der lo somewhere la pudam lo the system si ke chok che la ke kang vai kang krung no si chok che lasi la bang su put hak le ilitum masap su pakai ponchelo bde maybe antone pilapun e seta me kiduk kila hala heme jangre supo tumta goreng warsa kilong dun dopo non nang litum lang damik tha a figure na paklang technique chini ne dalo seta me carbing long pudami me lo non present alam hi thano na komane han ki jora supo officers ki man mang dolo ma mane driver supo konane mission a job grade 2 grade 1 kilong dang dolo ma labang song tek paklang jima komane bang fu bang pi labang si itu matana ko people because nepotism still exists in Karging Autonomous Council in terms of job selection and all labang lam thibe lam le sing le laming tor kok Chorolo letum labang so question long na thak un thek pot non neli puthot letum panelist akai jiten be alang lipan si arju pon thoik po alang lipan direct question ke le poi kan lo Elitum reference and polo na elitum COVID-19 nation lockdown hod. Labang so lockdown hod. Penangan Karbianglong arat Karbianglong risoy jangtum angtan Karbianglong pen angtan chong dada matum. Hem ka chibang thek the ben kangkir ke phak la ka job. Labang so hod alang litum kerap cho hanglo Karbianglong Autonomous Council CM ke hai ban. Alang list me CM relief fund pen alang litum han kerap pajir dum lo. Tamte labang so aho dilitum ang thek long lo pen Karbianglong penangtan Karbianglong ari soi jangton penang anatum hong sidukok lo tande laso labang so
pada ke chongda damhan penangan risoi jang tung kita menang ko kopia thelo Karbi Anglong Autonomous Council pen alang li tumhan woreng war sai piponik tek thelo ma La soalam ke niliam heta pulumat di. We should not confine only the jurisdiction of council. Council la phanjong se kai ke mat woreng war sai piun iloma. Koson lo. La haijong se dobong brutang te lage am heta pulumat de. Possible kali lage. It's not possible. Stame asap so ke pajum chati phan mangala bangamet nilipu aso tangan ona putunang kokpo. La bangso asistem manganon government pen stame polisi deng bom. Ang tan ke dam la COVID-19 COVID pandemic hot ka ching thang lam nang lipulo ahok lo bola da kachong da tum dulu oro kar beng long ke dam pen hoda kachong da penang ada tum tu ahok lo sitame la son da tha kachong da de bang adet mate bang along ri do atum da kar beng long da bang lo la bang ke la da ka tum da si hola pudam re tualam da lilo lake hola puso da puang la pudam da hola pudam lo la bang ke ahok lam lo la bang ke Anfarta, ahok lo nang li pulo melo, ke hai siang sar tulirang sar, alang li ani keme penangan aphan bangke halada kacing thang lo atum hans name alang li ning keme kerap siam relief fund ahin pen alang li tum aphan kerap penang deposit pen selang li tum dak heman da cebang theglo, prudang te lada bangke niliame ta mathalim bom lo ke hai pot moderon name pubom, name labang so discussion below the standard pusi pudam ne puang ipudam bu bangke below the standard pu alam ne lipudam bu bangke alang li only la council alam lok si pudam ret unemployment but is a big issue ahok alam lo ke la dak that council alam phan lok da ipudam ne ngali tumke lake amet pulumate universal problem la bangke la dak de la problem do gele ke no ka do lake angko non la ba so government hosi do unemployment problem to choji mo ka ave dei bolam da ave lake bang Sitame itu mah polisi bang itu bom lo. Lasi council of fund job rana fund pacetang lihat buah amen pensi lebang so konklep non tu bom betul below the standard polisi pudam nil bang. Ada mah unemployment solution bang kaprek along dari tum cini tu nahi non bang. Only council job fund yang sepudam deh pelutang deh itu hongbar deh thelo lake. Hongbar dek thilo halo lake dugaret pelake athe ma so bane pacetang ni ga la bang so sakuri bangal ge council ma jogle top samel la bang so pile top problem to bola bang ta koson si la government along goreng war sai abi te pen koson si krai mala bang so abi di bang government pe sam ribom di la bang ke lasi ladak jongsi non ko nang li puturi po council da koson sakuri pacetang ni det lake below the standard ni budam bang ke discussion bang itu koson si problem bang ke koson si solution man thei ma sab so ba koson si abi di do ma labang si itu discussion ma do nang bonon bang ke dili budam la bang choro lo eli isi chuning ri dak eli tum personally la pu chi jong nang ne nonil tum ahok lo unemployment ke lake ladak eli tum Karbi Anglong Autonomous Council ar lodet kali labang ke pirthia dang aisu unemployment ke bonus dame eli tum pirthia dang lang nam de prang eli tum eme thang bong da ilut ilum ke do dim long le chibaking mon pe bote ko son lo di aja me eli tum han ahok la lali na thak dun same employment hi ka do be han ke pachitang e dunelo la pen council long ke depend ne dunelo tante alali itu mana thai lo non itu buthot ke chupa pon panelist phan le ar chupon thunu na akhai sipson hanse alali phana question ke la pen lo elitum schedule caste la pen schedule tribe tum elitum pangrum pet pen India long 1/4 of the total population India long la na phaidu bon sa elitum la bangso voreng awar sai reservation long pen elitum han traditionally lapu decent employment opportunities asan si thek manlong eli tum STAC tum han bangke jumbom si thek manlong lasi labang so putang nang lihin pen ko pipi pon ko pisi pu ponji ako isono bang metupik lo lasi nachi le thuya bang ke mo pen pula BJP representative la pen hala pu social activist lembang pot moterona ke ai tum kachethana lam se le dam turoko SC pu setame for a moment SC phamang pa preda ST itum
India dang pia long pen 1/4 la song bong pen tum ST tum phan bang social discriminate la son sitame thek long lo education na la pen job employment na sitame la sila kya hok lo per thialong itum India long detta pharu sosia khai tu la so potsi I state tin sitame durep lo provision hadak thik rep lo constitution long hala tum akhai tin phan sitame alang tu methang kira inji phan aron ke do thailo la sila karbiang long autonomous council bulutang de koma tum phan lo lagente lage karbi tum phan lo STE lo phan lo ante tum ke hap put Delhi Mumbai alom job interview dun dia phrang ke try cheng nei ko na lonte methang hem long sita me dak dokok putang ke dak dai tum try nang po la pen hola la ke ilitum ining ke hang lo state long senang li job apply tu nyima ha central konat na si job apply nyima hola ke nang li ning hang jung jung ning hang lo hola bang ke karbiang long sita me state long lok lo putang te mo ke karbiang long public service puta dopo hola suhut lo putang te lagi karbiang long me thang officer ta me karbiang long no ma ke state long le datlang la so posi Assam long mati itum la karbiang long a district ke nang tam di state long sita me itum APSC exam to kon pen hola le kapre ka metar lo lagi sita me no na ma ta bang ke karbiang long autonomous council ilitum inglong aso ke panang bivet vedat lo he non bang kem ta la BJP Congress atum ngacari pen bivet vedat lo hala ang tanmen ke bang karbi tum pansi sakuri piret tangkata hola tum se ongo ke di itum gya welo nilimit hangda welo la pen kyong pi tum gya welo athema mo pen pulo ke sakuri ke long ta backdoor ben se ki pige hala sakuri advertisement ke newspaper or ani tum theklong sita me hala selected list bang eklang thuthe bang epupu aflim juje ko jutkok pia hai alamar jan tangte ko di jutkok pia lason thak lo lasi karbiang long autonomous council long bang ke itum la discrimination bang ke lagang tan ke dovek ko ilitum north east angkang pia phansi ilitum phan discrimination ke lage dolu chechar dak lo lasi nangkelang ile dolu pulotang ke lage job nang pike lage thera malong ke lasi itum da karbiang long itum council methang dokok bang an jakong do an bang ke non pinila bang kora truck MSC itum bang di tumang ke jakong gawe tum lo nominated MSC itum bang la jakong ke do rat a jakong ke do bang kora truck elected representative tum sitame matha pamenang pola bang ke unemployment bang thukela ke burning issue lo lapen alang itum hala quality candidate tuan si job sita me pinang po hala pu tebula room ben tangka teng joy bang geng tonang po lalo pulo tangke ini tum karbiang long changes ban thek po non ke alam le development bu sita me toar ke bak problem PHA department sita me hola Karbi Youth Festival long showcase lepu tapaklang hutsi ko ta PhD department po lang paklosai sa lang mesen lo PhD department ke rong lang le pin lo la ke alam thisi development po cholo la si karbiang long autonomous council tum jasemet pet la job empowerment no bang klem nang po ki dotang la seat cap potle 10 seat vacancy sa pole pachiti sai nai kari lo karbiang long autonomous council tum klem nai no bang ke create more job po bang nang po create more employment karbiang long bangke employment ansu sisi create tu nang po lalo pulo tangte mopen nang lining jihon nilita tara pun so please be patient Sorry dopo. lasi Debate discussion minam ta samsu dopo lake. chok to thalang ni pajutan masih- lasi la karbiang long autonomous council lo tuma bang karbiang long autonomous council lo tumba job bang ansu se create tu nang po lapen hola job kapacitang ni lake pacitang pe tun ipulo gadi hala kacitang ti tuhan sita me hola tuna pini pena choklem bom se reng bom lo non 2022 an lo jo lasi hala pini pena choklem bom tuman kupi se klem ma arpek se tiki bulotang te arpek a subsidy loan sita me pino an su se dang the patiki dui phan mo pe nili tum economic session har julong lo di long le ke topic buke nili lasi ili tuma nutin ma thanang po hala solong le pu ini padokok panhok de pante katiki ji pan warsai pino karbiang long council pen hala MOS apekes
lapen kapre kes pulong tangka tu pik poke di 1000 crore pon ange lake kengsang tum farman ma mati tum pan si cewan yo kasi lahai tangka ke la dak invest nang job job lo ke joy ke men lasi ni him pa bang ke job abang ke ki do tang la muni mo thom po son dak se la von pa chi thi pro son bang ke claim re no karbiang lo to mas kan sil to sang muni mo thom pipa vo jon pharo poke lake un elo lage problem un elo lasi create more job lalu pulau tangte employment sitame kelo tuma dopo entrepreneurship sitame ini tumbang ke goreng apa cyber ke adon tin sitame goreng wa sai la pukriya na chot ke salary ki pi unia problem nak lain lage BJP tum si claim lo ke lage BJP tum si claim lo lage GDP jong si grow lo pula puan si goreng wa sai ta create kali ne just puan si goreng wa sai pinang ji pucot de Panelis agak itu one second just one Panelis agak ada hola panelis job tuning ring lo. ke Alang litum laming je lapu interrupt dun dia jipan alang litum man sampai respons personal job fanda dam de la si ning chipan ning ding Asi tuning ring lo panelis agak ali la itu. personal lihat topik kuson mang kapre ajuli pola kali ahok alam truth is bitar po mati di lama si Nili apor biko. Nili apor na biko kuson kay. mang ko ketak dona war sai ta be protang ko kupe discussion Matang ni nili apar sa nang PJ. Lasi Kali mo laming pe jo beta. interrupt dun dia jipan si tuning ring. BJP representative masih muhat cininjelo ni ke huda mingtung telo tharak duk na pol hai hola teacher to muhat quality education school ke dam pe penangan hola kapre thandang than ke hola class dam de padat la puso na tuhan goreng sa tameng than pet tu ante nangli tume ka chepre ka velu hola thandang tum dam de tum pe nang tum na salary pipe de lo ke atang ka tong chu thu dak ma di ningkani si plan ke salary pipe ke la ko pia job lo la ke ola ke mo education na topik do bani school pen sala ko implement no la so job ke Kosa ke hai nang lipuno Lahen lo. education na topik long lehala bang pa paning jino la bang yes dang se ka pimpur mo sing ni thak nang ko education na topik Lahen lo, lahen lo, ke? education na topik long pa paning jino Lasin nilang mo net jut ko adi education topic ne pa jut ko adi lasim karbiang lo to lawas kansil tumang ke chok chan ke chok che ano bang ke cipakeng ponang po charju unang po ke claim hut ning hai putang ne cipakeng tahay nang po lalo pulo tang ke ahok pe ta government bukan nang litum man sita menang hok po sita menang litum claim kletik ba ni litum pe Chelsea song wen nan jong bom po lagi Lanang kaju kupiah kuison create more job Kaya pu panelis alang liang sipson na tuning ring lo. Nili labang so question ka ju pen kapre out of the topic kita amde di pansi tuning ring la the litum discussion la pen debate dulu tate lagi tong jujelo. La se litum labang so unemployment apa tak pinipina solution long jimene besi litum labang so samira long labang so session gibi pon la se nili nangka jo question apa tak nang litum answer nai pi pale tuning ring no tuning ring lo sorry laben nalitum personally ba party yang la pugachi jongi phanle dadak nangli tum hanang hangali ansar ke apoy na teng se bang lo mati job kosom si tum esti ka vedet ko ansar bang lo mati council lo bi vedet Out of topics dah mereka lola siko hosak hai nang lihin lela bang. Gua lang ni kahai sa Ini ini dolo ni lige. Tinggal apa lagi? depend so kang ni joban depend pe pilote iditum kali out of topic kali nang di putang nang pali putang ne toar ki so ning ya Ini itu kisah nak langsung bola bra. Itu kisah nak Peace, Ngali tum kitik tang nomor deh. Hola sohot jikana hola. Jadi tum question prepare time dulu anali tum sampai arju ponik po lapen anali tum meli tum mana response dun answer apa tak tamai lamboy ka cipi dun jipana por pi panik po Tidak mau beza ho isi alam kan itu. Tamane GDP yang si rise kali putih tamane jobs bangga generate untuk. Hola bang ke? Hala bang lidah ni litu mongge. Nang lihat pulang kan lihat koi. Deh. Personal kali lapente party bangali. Deh. Move nang lihat pulau nang pulau bong. Tunggu kopi pina kopi. Dia tak kaya ting sikit kan di sana. Deh. Itu lo make 60 dulu. Ulang lihat tuntai kam 60 dulu kan. Bangga kita training pilo kam pele mas ni deh. MOU dulu dah arondo itu council long deh. Haso council long MOU lo move pulau 15 list bangke lagi interested. Dakpen concurrent list do lapende state list do. Isuman deh. Halang ke nang legislative lapende executive power do 15 interested subject long lo ponte labangke metang aron selamun. Nang sakuni general tumlo lake don't depend about GDP. Deh. Lapende apa nang isi pu mo ko pe dirphai pe scheme yo. Albat dirphai deh. Lagi sini nang bol lagi.
kali mayokta nang lidi chingi deke nonte 15 subject legislative dan executive tu lasonya kong lu kucine nang ligi GDP nang sipu Kali langsung aja kong lep jam pasal tahun ni lo dilake, dorong ni lo kali lake. ni momen pulo didi ni pulo 80% youth muge latung ke council of yunun lo la ne nigi kroy cepat tahun ni lake possible li momen pulo di Kalau lep pasal tahun ni lo. Pasti tahun ni lake nigi she as a humanity di lake ne gulson besi pulo pasti tahun ni lake itu me accept nih boy pesa ne क्यों ना रहो वो क्लेम नहीं क्यों ना रहो वो क्लेम करते di halang si pulo di halang si pulo क्यों ना रहो वो bang क्लेम था है di pola क्यों ना रहो वो क्लेम करते के lapen di pola tang arwang tem क्लेम करते के lapen ne halang silam noni tum society lo non batai kripo batai ko yang anta tamane ala job skill lo imhan kai pai nula tu ni lidak ni putijim kolam ni gitu tu ni putijim silong bagi longji bon sa tabe da council long bagi select kon pe la puson la dono lah ni putijim isi so try ti lo sin ni putijim no dolo budal ke danger not only lagi kum generation kari ke la so trend da mom bolke la so trend da bolo ni putijim ke friends revolution do ko people ni putijim isi reason chitan ro de lo kasi la hai bage ne la so platform ni si chuni lo la bage ni putijim not only council long any society long ka tome any platform tome la so ni putijim ba bidet pansi dike matha pon churing ri pon lake itu mo supo asupi la so trends do ko next government mo na son pon te Nang lep udah bukan non bang nepotism doang lah pulo. si ni putijim dia di mata Ada yang si government lo nanti nepotism abe punal itu pun mante. to some extent kata mo 90% gala so gawe halas halang Kali lagi punal lagi apa nggak tuh lagi. Khala suara bangke nangli lower level pensiun asu bangke nang branch committee nu select ji branch committee men bere recommend lang tik tak bang pipe non Non kalau dah council long tak board kasalam tan non langsung board yang select. non sih kasalam tang mati non sih kasalam lang mati practice telah mati ka practice han cithai na itu apot kopi board londa debate alam kali deh rah tum basi lalo nilipura mangke labaga unan mangke itum dak cithan tang se de isi sakuri panong se sakuri kilo pongke protest tang se dak nahi laga fake and figure loge char juru dak hai to protest tang se council da protest tang se dolu mudhu only lage potmo chot kali dulu da hala lombir turon budi da protest mati di hal-hal bagian non ibrang lo bagian nang lo ulan mage itu sipakai ko na po sipakai platform mati lasi itu mage kicok sigi mayok lado ta sipakai na po la halo la pende kicok sigi na check sep bai hala ka check sep pun dai si jakong ni hala bang situ Ame ta pulo labangso adis kasol mga laan si jutko kuma. Labangso adis kasol na sakuri government la council lo nga sakuri apen ga itu bangli anu citan stamel labangso council lo nga job apen si kaning jelo betul la jutko po adis kasol na kan hop ta ga itu mo konteks kar bingo konteks mage job council la along a job pen ang tang ko pisil itu ma awal saya dohol labang situ citan nang po itu ma atwari nang po hola ke council lo khani itu depend pe blote hai Uttar Pradesh khani depend naman po ma. Population lagi nang patong lagi. right ni Population nang patong mati kosong di betul. locality itu hana lima. Atinggung colok kan hok. Jom si council man depend pe Uttar Pradesh Bihar khani depend namin ma. Dili pudam tu buang kan private sector man important di bawah. Apart from job, nang itu popilo kiti gang employed road system ha. Private sector man kosong sikit di mana man cinta pun itu. Salary and non-salary. Salary apa lo? Hala, farm popilo kiti. Farmers sumhan pilo kiti. every individual has the responsibility being our society is unemployed laki anu tina uta itu mangke responsibility do dia buat proper attitude Langsung lagi kita anu tina responsibility itu tu laki lagi. itu we council undang lo council lagi discuss Nang itu anu tin responsibility tu po ha kita nang last li bang ke council phanti tik ko na. Ada council ini cuma pinak ke, jongdam nang kok lo. Jongdam deh. Council phanam heta Jongdam si solution long di, solution long. Nang limu pen pulo, let me counter the question. Namu pen nang lipulo, itu nggak job han depend bong. Akap
job aphan government job prepare ke liye tuma akhai ma deng ni dona tum labang ke ahok lam labang ke Number one, tuma Gujarat khai State ko Culture pran Department, nang ki Social protam Welfare dulu. lada Lapan cenglo, Africa council job Department pang dulu. panu kum ni tuma Koma, Husa khai ke Employment lo ko Social so startup thing wala bang sini tum important ke Entrepreneurship aduan, mama cakap tu, me kalau mama cakap, fund gitu lah, lepas tu, ake lo so startup thing labang important me hola job si important sini ne bladang te la ke li tuma society ke kereng ji mo Acha, nang itu mah government ani kereng ji mali tum sung ko Unemployed youths aduan, koma sekarang turun dulu. Apart from giving jobs, koma sekarang turun. Isi chuning rilo. Isi chuning rilo panelist ke hai tumhan. Ili tum debate session lagi 2 kali ledak debate jong si selam jiblate ili tum hana apor ne pieteng me ili tum panjudun ne. Isi question long mas tame lar apor energy lase nili penaan. Nili tum penaan questions ke prepare don nali tum hin ben karju kang tung do lase holas bang se nili tum karju poning tung. Lase ando nu hata me panelist nali tum hana chup hapan ateng ben nili tum question tame nali tum point of view tame nili tum nang karju pan sit dang na chun nili. Na nang tum hana chup hapan. Ili tum akhai sipson hanse alang lian ili tum arjupon edlo non ili tum puthot arjupon thulu nang lake akhai gulson be lapen labang so question da alang li pamu pen ili tum council la puthak penan ili tum han bachini lo lasi labang so karbiang long tum mas council pen related a question sin ili arjuponik po ili tum han karbiang long tum mas council pen job appointments ili tum domicile of Karbiang Long, mandai Karbiang Long, residence wek tumhan, aningkan bang ipi, pai kwan duji, lapen. Athema ilitum, teglong lo, more than 60% of graduated, educated youths are unemployed. Lasi labang so puta nang lihin pen, kupi paklang poning ju, han poning ju. Yang li lai litung council pen itum dak itu Karbiang Long do an ayus sumhan lingkan ispen bang Thai kwan se sapuri bang ala bang ni exact na nagi ala bang sumpu bidong la sobat tabang ni kita long le boy pis le me la bang ni libang in ar pik ulam si ni libang ke udang po la so bang ar pik ni semua ditum dak cingkina kol mate amane homosti si pen ningkan ni silong pen ai la bang ge ingar pikon bangket adui ma bima Dili bangke. Nasi hala bangke totally dissatisfied. Laso job appointment bangke la bangke. Nasi until and unless lagi litum bangke arona teng ben claim plate bukan alang litum pulot tet. Tet tala da education department. Lalu pote metang tet sekondak uneng, metang appointment pi uneng. Ta arona teng ben claim ke tet lo. Arona teng meong si tum meong si claim pulong te litum bang to some extent isi level am bang litum piunji. Tala kali dat lo itu bang asam state pen jigison polisi kuson mahal sorteng situm dengrong lo asi itu bang ku cipong inang sai lo lasi laso apai bang kala bang ngar pik exactly nili puete semi ngar pik la bang hala sang tili pucok Churo lo, non nilitum apporting, ilitum apor pandaman pinakok, ilitum ben puthot a session dotulang, lasi labang so, ilitum unemployment session. Ang dun titi aprang. Ilitum audience ang bong pen kumani. Question ka judun kang tung ilitum panelist man ang bong pen. Question ka judun tung do bulante. Nalitum man apor piglo. Kadto ko pen. Kethom question se anik chot po. Lasi nalitum lapen chuning rilo nalitum opinion gali nalitum question le arju aponik no. Direct question. Apor inipin pen direct question long sedang po. This my question is to Sir Jiten Bey. Is there transparency and accountability in the Karbiang Long Autonomous Council job recruitment process? And secondly, what is your government or the council doing, or as a way forward, as a step in the future to increase the employment in Karbiang Long? And the third question is, there's a thing called cooperative societies in the Constitution of India. So what is your or the council doing to support cooperative societies? Cooperative societies can create employment. This is also a way of creating employment. So what is your or the council doing or your government doing to increase, take a step to this? Thank you. Batai sibet kuison bang ekethom lokok deh. Unan bang nilihin ben rupo. Lalo non mat council hin pen la job creation mende job la appointment ki pi
nili pudamu bangke transparency maintain bom. Athema transparency maintain in the sense ada ka isi abordo isi selection board do hala so ating men si selection process interview exam conduct pustamela so board pen si latum conduct iti lasi alang litum kang baya proses hot komasi ke thek thek hala da alang litum lang cari pami si ala so teng si nili ke chini teng dotang de kipi mate transparency maintain musi nili sini lapen isi bang kopi miong de And what is the council taking a step to increase the employment in future? What is the way forward? Da council hin pen pudam lo nang itum council stame mate itum karbiang lo stame non mat mate itum ke kitobang ke India long sidukok mate Assam long sidukok pot ilitum adak pen kaprek stame hadak India mate Bharat Sarkar pen kopi mali tum hanang kete ngala so ateng dak karbiang long autonomous council government pen stame body dun bom hala so ateng claim dun bom ahol non ma ke job hal pacet tahun job ilitum kering maring nang komadi diho asi kering nang ji pulutang te hala government pen kapre ka polisi nang thik pido do hola so ateng ilitum chini do nang po non bangke itum entrepreneurs ala ne ilitum mang non bang chini do nang po entrepreneurs ilitum chini do detik pulutang te itum mangke la non ame itum jipu sai son ta sila jipu bombo mo ke bang jilang itu la jipu bombo lage la sinon mang government ke government lo government man jiki am de pin bel itu men nang lile cooperative society di la bangke government pen sedang important pilo, tak central government pen sedang important pilo, lah MSME bubu, micro small and medium entrepreneurship. Lah bangso ice cream sateng pen lah penakan India long sedang goreng apa saya create, mate kipitang lah bosan dulu lah sih. Ini tuh, hola hai sih, ini tuh non nama cini tuh nampo. Tak cici saya penan pada hola hai penakan apa package tedung package Bharat Sarkar pen itu mana panung pidodo. For example. Atmanirbhar Bharat Abhiyan pamheta nilipulo labangso along pensi 200 lakh crore budget mate application itu manang thik pitu hola dak hala business mate sab sabet hai istameli to man rank dor chit awar sai bang hala dak do for example labangso Atmanirbhar Bharat mate MSME along pen mangge kyong dung bangge women atum si kaching tur do las women ta atum mangge dak tailoring pen daglok embroidery pen kapre lason asu asa pen tangal angli tum ceparing bomlo self help group system lason awar sa pen en bomlo lasi sarkar pen samel bangso polisi ke dolo non mat lasi lahai bang tum chenun thek na bo Okay, since we are running out of time, we will take only one last question. Please be specific to the question and also request the panelists to please be very specific to what the question is. This question is to Sarjiden Bey. Semomen alang li pulo unemployment ke noho kadim ta dolo. And as we all know, unemployment ke lagi universal lodi. But isn't that the responsibility of the government to reduce the unemployment? No, definitely no. Why is it no? In the pipan itong government select ke. Isn't government for the people? Isn't government for the people? So Negrilo, please be specific to the question. This is not a debate session. Please. So that's my question. He said that unemployment noho kadim ta dolo. Di. Inte itum long unemployment reduce nahi manang na itum kadovera chinilo unemployment ke on the rise. Asolam ke ameta itum si thanelo nang lis arjun pami meta. Arjun lo. Unemployment on the rise. So unemployment reduce nahi manang na. Ane ka reduce ipan kopilo steps ke enke. La solam si mopen la cethan bomomat ke. Song lo nili la bang so answer bang people. Lalo ke reduce nahi man ke da ke ave do. Ave bang ke itu mah private sector important people non mangai government atum. Hala private sector of important ke people itu me kacini tun phana bori hai mate. Nangli ta nonili phana julo ta nangli methang ta pangcheng jilo na ke. Ahok pet bang ke. Ha? Kapre ka khai ke student sa hota bang chali bang ma temong nodila bang ke. La bang chiputa la bang level lage. Ne students la phone claim kle la tai si ke chok chilo la bang ke. Students sa bang khai bang claim bom lo. Methang ke charge phan bang bang claim bom lo. Son thak thai li tu me claim nang po. Nili thera chethang thera re nili sitame na government pe nisi subsidy hola soyom bua ice cream chuna nili loan chain nili dukan do nili ham ta nili bong si solai bom mahot nili solai la manon apora beden mat ala nili bong si lang bom la sona tha kadu beta government han chiki ke ra jong se methang choreng chit phan jong se
matha bori prutang de definitely lage kerengwar sai do po lage government phane chiki kita cholo alang li pudam no government han chiki Acha rada tu me lo konde ke la pusong skin lai nu bhai ni ma sing bai bom kete lage ni putsum pudam ko lo dum lo social welfare do lo sona ka DICC do lo DICC pen ilitum han ko on kan khodo election na polo bote social welfare pen da blanket ronji sera me thang bak bi polo bote iphana ke ra phan bang di jong si la haya tum bhan ane mo bene job alam si thano apart from job ilitum bhan DICC la pusong do ada sericulture la pudo ituman ko ano na kan thurpot ko ano scheme sabi Karbi Anglong Autonomous Council long HDP pen hinia afan nang one is non salary and other one is salary non salary long ke not only job atum handed schemes ki infrastructure one lilo unemployed youth satum ta kipia la son kopini isi afan do ko sa mel hai unemployed satum ta jongsi itum long du la pode ang tan nam project ke koma sa piso so che ring tung si ang tan dam po ang tan dam da itum ki job to Chorolo ma chi ki jang la song Chorolo 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 alitum kadong yan may opportunity pipon lo alang audience sahin ben stambe la pen litum panelist sahin ben stambe alang litum pen litum audience sumhan alang litum a question kithak don jipan me por pipon lo ben stambe litum long puthot kapreka session do lang kapreka session do lang pose litum labangso litum unemployment session bang ke lapon si pajut pon nang kokpo litum lapon se litum chithan chimun pon tubong lo nang kibang jilang arni lasi kadok we panelist man stambe puthot Karbi Anglong today ti mahin pen alang litum han surya kadom pajirik lo alang litum nang chitong dun apor nang chikpi dum thega pot Suro parpik lo, lang itu bahan, kan pia panelis apa sih kami kacitahan nang jalan itu pik lo, pia nunggu emat kian jut edun elo, siar ni kapregan itu nak putot citan pon tunan, siar por alam tu kau por, apor kenang hong hide je pojo, si suro parpik lo kata we panda, dah nasi tong theg pot, Richard ay potat orang tu, kata we panelis ko. Lasi putot panel discussion, putot session la bangke, the reality of quality education, abang so putat itu non citan ponik po.